Hello, Mr. Grace pay in kandon na dot tukranga dot mi na thai tel lau mi thil he balai chunga tam pi chuban tukin kan Bible zonga pathian ni arakan dot tukranga arakan thai tel lau mi thil tam pi arakum chu chunga arakan thai tel siang lau mi thil tam pi chunga pathum te char kadu e pathum te kani chai ti na lai kan zau ti na lai Israel mi pol sala Egypt rama sal sao pi sal antang e anta naklen ai nakle pathian sin anta nak an au nak ka pathian ni athai e Huay tu Moses mang in chan chua dinga pathian ni Moses chu ai thimi Moses chu pathian ni athim tika Moses ni pathian bia hi ele phuni kai chum hor chum ka akasi midang fier kautia atileng mang e eleng mang e adong naka pathian ni Moses chunga khro hal nak merchun naka athleng thun kha merchun naka apeki jutujun karu hal nak thil tam pi Moses sina pathian ni achim phuan wa Moses chu Israel mi na anta anram nak bial te chung e luat nak ding cha pathian ni atim tu piaki pathian ni athim mi shuai tu pakhat asim Moses ni Israel mi na Egypt ram e achua pi tika hin antam tak tak patling le pa ke akal khomi hi Exodus angan lai ni som thum le Syria kan hu mi cho pa aki akal khomi pathong long he thong zaruk anrakse antam tak tak nu le ngak chia tel lawin pa pathong long he thong zaruk anse chitluk e atam mi cho Moses ni theseram laka shuai kanan ram chunga lupi ding hi Moses ni ai tin mi ase chu akaleng mange chim kadu mi cho kan point ta tak le ka chim du mi cho Moses ka hauni da arwak abui khuika da athi mo anong mo ti pathian ne Israel mi na arak do tukruang a Moses arwak kha Israel mi sina amukter siang lawmi apakat nak chu Moses arwak kha ase Moses ka sinai tlanga nolbia pasha la dingin sinai tlanga ni somli le zan somli abakal huwa Israel mi chu shuai tu ngai lau le tlang ta tu ngai lau in an hum tika an tho i Aaron pathian kan selpia ti anti an iken mi sui pol ka ati an titel e sui jofa an sel e cho sui jofa chu Moses sinai tlang in ni somli le zan somli pathian e hoi kop na angai nolbia pathian nolbia la dingin chuka kal tia Israel minute tisa an phau e sui jofa iselin pathian dang an rakbia ke chesel in adang sui jofa an rakbia chutuk i Israel mi punhet tisa phau e pathian dang siesel biak adu mi anse zai ruanga da pathian ne hin Israel mi Moses arwak ka amu ter siang lau kan ti sia chun
pathianin Moses ruak hi Israel mi pe na selo kanan ramani an phan khau lai lo kanan ramani an lut khau lai lo arwang chu Israel minin Moses ruak an ta lai kum sau pi tiang Moses arwak kha an biak lai ti pathian ni athai cha Israel mi sina pathian ni Moses arwak ni Israel mi sina apuan siang lo amu tel siang lo chu apakhat na pathian ni Israel mi adot tuk ruang amu tel siang lo le apuan siang lo mi pakhat chu Moses arwak ka asim apan hi nak pathian akan dot tuk ruanga akan chim siang lo mi apan hi nak chu become thar chunga asim chu Jisu Christ achua ni asim kan Bible a Jisu Christ arak chua liao song rang zonga milurel nak arak umme chu liao zonga Herod ni arak uk liao zonga milurel nak kau na te in zai ruanga da Jisu Christ achua ni le tha he phiang te in valai min hin anrak phiang lo ha anrak thai lo ha phiang te in thai in lo kan ti sia chen ji pathian ne chu Jisu Christ achua ni chu arak kan thu piak ki phiang te in thai tel le mu tel akan siang lo chu akan sian lo nak arwang chu akan dot tuk ruang asithiam thiam arwang chu Jisu Christ kha achua ni kha tha te in Bible phiang te in kan chim selo chu achua ni chu chong lop nak e puai sung loi tak tak kan tu lai Jisu Christ kha sial ban tukin kan isel lai kan biak lai tikha pathian athai cha achua ni le tha he thai tel akan siang lo na arwang asim apathum nak su pathian ni thai tel akan siang ba lo mi apathum nak cho Jisu Christ he zai tikata arak rak lai ti Bible ni se pathian ya thai tel akan siang lo Bible kan hu mi chu Mathai kulli kullenga na real asia chun Jisu Christ avoi ni nak arak na thana kong pe lai chu ka chun kan hu mi chu Jisu Christ balaya ministry kum thum la cheu fai rian atuani chu chunga chun me khun he tam pi an rakhal zul tu zong ne an rakhal ni pakhat chu Jisu Christ zaitik da narak rathan te lai tia Jisu Christ kapitan na tua Jisu Christ zai zong bial te athai di tu zai zong bial te angal di tu zai zong bial te thil atikau tu pathian papa ngai chun asena in Jisu Christ ne ale mi na cho kulali pakhat na nga kaima karak rathan lai nak ni le chani kaima zong ni ka hallo ban chung mi zong an thai lo e athai tu le angal tu tak tak chu kapalong long ne karat nak ni le chani athai kapalong long ne chuni le chan chu angal tia Jisu Christ ni ani na zai ruanga da chu zong chu thai tel akan siang lo kan tia se chu buntuak lo Jisu Christ arat ni le chani pathian ne phiang te in van kan chim selo Jisu Christ kum thong ni le kum som thum April ni thum March ni thum December ni thum tibanto Jun August ni kul tibanto ka aralai te kan chim selo chukhlan dial te chu freedom tukin chan kan manglai zalong te kan manglai adu pau kanum la Jisu Christ arari lai lo cha Jisu Christ cho chuni cha pin chin pai kara lai tia Bible zong achim ko cho kum thong ni le kum kul le kum
kum tong ni le kum som tum kan phan ri lo cha Jesu Christ ara ri lai lo cha nuam tian mang ko sitya kan biak nak le Jesu Christ ni kan ngai mi zup nak kha kan itlai mi kha atha a huai deu ma zai ruanga da akan chip lo ti chun Jesu Christ chun zonga ara khau zan zonga ara khawi zingka zonga ara khawi zan klim zonga ara khaw dai lai zonga ara khawi mui lak zonga ara khaw ti mi zai tik chan pawa hin zum tu mi ni hin Jesu Christ arat lai nak ni le chan ni dim cha te in rak i ready peng usi tia title dua akan chim siang lau mi pathian arak kan dot tu kronga chim akan siang lau mi chu Jesu Christ zai tikin da arak pathan lai ti mi pathian ne title le title akan siang lau Bible la kan thai lau mi le kan hal khau lau mi tam pi au me sulak a pathian ne title akan siang bak lau mi thil pathum kan ngal khau lau mi thil pathum kan sina phuan asiang lau mi thil pathum chu pakhat na nga Moses ruakha khuzaya da ti ka pathian ni title akan siang lau apani na ka Jesu Christ khuzaya da achwa khuzai na da khuzaya achwa pi slawin achwa ni Jesu Christ zai tik niya achwa zai tik ni se sa da achwa ni la tha he Bible ni se pathian ni title kan siang lau Jesu Christ he zai jong bial te angal di tu thai di tu atu thil bial te atu khau tu asana te in zai tik a da avoid ni nak arathan lai karathan lai ti hi pathian ni title akan siang lau chu cha a chun chu title akan siang lau mi thil ta pathum chunga chun kha adong nak bikha abebi khun mi thil ase Jesu Christ unao zaitika da arakrat lai ti kan han lau e nang jong ne na han lau e Jesu Christ ne karakrat lai nak ni la chana chun ram khat ral tuk nak buai nak dot nak adai lai pakhat le pakhat ni ral nakin akhat lai rammi ni linin maklam he karakrat lai a chun arak lung lai chun mi pi hi an thin lung he noa buan suk chau hla ni thil at lung mi pan tuk an silai sa ayan du lai nop nak an du lai ithit inuam na se ding naw se ayu se thuo se balai kan mun achan toite inuam se anti lai karakrat nak ni la chan chu noa chani buan suk chau hlan ban tuk minung ban tuk i an thin lung kha arak silai tia Bible ni akan chon piak tu tan zong ha balai chunga hin thil sining hin na zau asya chun Jesu Christ avoy ni nak arakrat chani achan anai tuk chang Jesu Christ arakra ding mangchang ram kiba rada raldaw nak linit nak ituk nak itha nak ki apun pun ram ni chua lai su se nitlak lai chak lai thang lai kan share kan nun kan nu kan mai a thong pang chialong tin akul in akan kul liao chan se chu chunga chun nang zong zup nak ngai bu tian Jesu Christ zo bu tian na nak muna Jesu Christ arakrat lai na kha tim cha ten rak i ready beng di kha nan sina chim kadu ni se Jesu Christ arakrat lai chan ni la tha kan thailo cha kan ni chu zum tu mi ni kan nun na ka tim cha ten kan peng ding e akan du tiak ni kasi di kha Bible la kan du asi mom naktam